03119 kwenda muno tutha tukiariria mantu jegie uribo goti na kinyama jegie tax amnesty na gwatuika wina kiuria aranira na batu gukurukira 40188 twina ndakache kuma kiare bombe kuthurwa bagitwira mantu mwanya far right. Good morning. We sawa? Ni sawa bro, bare naru. Ni njega kabisa. Karibu sana. Wega. Au etiritenga kwa show na ndiwe presenter tu. Natiteritenga kwa Mwena mawira. Tena mawira. Deu. Tobo show muburinga kidogo nyabo bwiritane. Utu uthuku. Deu. Tena show yetu. Afu utu ikira kama musiki. Tukaria mantu jogoti. Stories za ushuru. Ndio, stories za ushuru mnapiga namna hii. Anto iba ku file returns. Anto iba ku file return. Tukiria ntuku inkai. Tuko 17. Ora uga uteaje mtu gwetera ndareka muthia ika 90 no tumba gwetera the 90th minute kipenga ikaringwa uketha utaringa nya mubira ukambira uko nje refari yako thukia story kire au kwa kufile ugoti twire maybe procedure kana mutaratara lazima mtu eje kiari kana mtu roto thikiri tena hapa kuna tika na maua nombe kuthurwa gifile returns now Kapere onimbeta Brian Mirigi tikandikani anto onimbeta Brian Mirigi ntemo gani guko ke studio cha Wero FM na Wero TV na nawe twina ofisa onge nyaka introduce mbere Kethania Mawira nyote mugeni amareto ambetagwa Eric Mawira nani mumete kiare kambuge so far so good actually kwambia kuma tuambire kuja obisi station ya Wero netuko experience kana tukuona ndo baingi bakeja obisi nje tukuluta returns actually the last time tularea kwa mukuru ajira na kameme obisi ne ala ya kidikageria kameme ambera dikeria bure gukwaruga ndamenya nilira tulale Weru mukuru ale siretio na itule guku lakini kambuge am grateful so far so good amerobeto bendere guchokia returns chao bale mori jojo dira Brian nugutweleza procedure kana mutaratara jo file returns file return tiganchokere na kuga return ipi kenda ndikania bara boreretwe return i statement kana i baro ira mtu ejana cia kuonania mapato jawe vile onete kenguge ciawe ke biashara ke nya kubera bona nya interest kenda ogoti butarwa I think that is a good explanation. That is a good definition. Yes. Kwa returns, mtu achoka ya return, kenda one ni bila onete, kenda ogoti botarwa. Na papa si return mono number 1, ikenda inya thirikari yomba kumenya. Imbece ingana cionekene na hai kiri anto na ogoti. Returns ifailagwa based on obligation ya mtu, turariria manto obligation, yani yogoti mwanya kwe bara kiampambire na nde season yeje mweri jojo ethandatu era tuga June bala ba file return mono baba inge mono either bara ba na pin cia anto bongwa the individuals ibo ba file return bara bande kingugine bara ba biashara kwenye nil filers na kinyamanto ja nil filers ngaridia nkaba the trick kana kaba secret ya mtu oromba tumira okethera na ndete to mwanka weja obisine gukabara ini bara ba go file return June yeje kampuni iria accounting period ithira December no tugisheria kampuni file return meri thandatu mwaka jo athira ko na kwe bara ba VAT nyabo batira orirua bara ba nyomba kwina bara ba TOT nyabo ba file return yora kebo bo baba wa VAT rental income na TOT mwisho jo itariki 20 o mweri. Okay. Na kiri baraba kwenda ku file nil ututaririe ne no qualified ku file nil. Baraba file ga nil returns ibara ba na PIN kana bara ba na obligations na batena ngogi. Baraba kana baraba tero na gento or that particular period. Tikiambarie na example tugende muritwa na kenda mbona nkoba irandore ya kuthoma kana ndigura account no mwanka mtu ethere na PIN gisheria mtu jo ajokia PIN of course muritwa aetete skuru kuthoma iba kai mono baitangu giba ethoma kujo atina ngugi akinya mbere mwejo thandatu jukuruka na weri go file return ina kibugu kana zero kuonania were utebio ene ko baba nil filers mono ibara bena baba inge iba baterikana iba orairwa
kana bakauga uni utike kuona, so there is no need to file, but it is important. It is Sheria no important. mwaka mtu onde a file return. Mawira na karemi nkiongagira andu betu no beurie nembi bakwenda kenda bachokia returns oketho te mwandike kana student kana muritwa batere kwa jana pin yaku na password oketho rote kuli kana pin yaku no contact KRA through number yetu tukaba through an email kana keja obisine yetu physically oketho mwandike kwa jana pin and form ere batere kunengerwa ne employer kana mtore kwandikite yeah plus oketho mwandike kwe anto bajokagia mortgage teu maybe kwa kanyomba weje na mortgage certificate okedojo kite insurance covers yonde ya 10 years weje na insurance policy kwa hiyo kwa hiyo imoje to JJ life na ingeje education okedona mawathe lilikana kwa jana P9 form na exemption certificate kana certificate ile egotoma kukoeberia goti yeah. Na kiri mtu maybe ukwenda go file from the comfort of his home but gwitana okedona eturadire digital muno okedona computer gaku kana laptop no login to iTax or login using your password okela pin yakuna password okadige file returns okachoka get returns ne file nil returns okana submit ya income tax resident no kugata we mo Kenya yeah okado we mwandike kwina shortcut ya ku file returns no utumire ITR file returns wa login ameroba kandikira ne gutumira times imwe tiona kimero oka login to iTax file returns ITR using ITR form yeah kwa tonyarea ukona declaration kana ma income yaku ya mwaka jira jodirete noga ejuria into ile kwendekana ukana submit return yaku ando bangi no beurie kana ya amend kana no bombe kolekebisha return yakwa daroda wrongly to bele yes no lekebisha return yaku ukienda kurekebisha return yaku make sure kana hakikisha ukotumira the amended form kana amended return modi ya kuruchokia returns yaku yeah apenalty maybe kwena mtu leo chwiri nkataka gwetari yimbi bathithia kwena keboko return ya era turodago mwaka kana mtu wa kawaida kiombe edawe 2000 ke company kana other non individuals oriate mtu kiombe ni ngiri kibao edwe company partnership CBOs ikundi bira twaragerera ntu kwingi bia bamami betu na akuru betu na ntora no ngiri kibao so bagishe mbere ya mori jojo dira ebeje to bachokere returns chao yeah Brian ndenda monoto ari manjege tax amnesty tiga kwanza mbere mbarire manto amnesty tiga mbongerere ki at the comfort of your home wenja eku wina kadimo gaku ya kariate ya gatwitaga tululus wina dimo eku jeje smart jeje ngwete kanera winio ugachwa app itagwa KRA service app ki Play Store ukamikira no ukarugura account yaku itumira namba ya kibande no ntuimije kwibara bakauga bateorika na pin yao kou omba kurugura na namba pin kana kibande orugura uga file return. It is very easy to use, ila isi mono utumira ili kuonia file return file nil na ule otena smartphone ule otena smartphone akaringa *572# akagura menu ya KRA agura menu ya KRA uga file return mono bara bakuga by file nil inkwenda mono baethera baena kumenya ko mtu ateka uge ntina ngugi to mwanka file return nonto kwina amnesty wariria na amnesty iriumana na go file return amnesty mwaka jo muthiru sheria cia kurukiro yeje Finance Act iratonyithia gichunche chapter section ke sheria cia Kenya cia kugana ndi kwina urekerio bwa baini na faida ile yumana na ogoti kire mwaka wa 2022 witaba nyuma 2022 guchoka nyuma bunka ke mtu atena irando no ina irando achiomie kuthire irando riu mbere tariki 30 mweri jo amnesty gintu gikiega muno no tuikanya ka are ogoti
kaguita marando jau kwe bara batwire na marando ja kuma kagita jaba for example buga ritwa mono kana ba file nil okay da mtu ata file nil return kuma tene iko kanya kao ka mtu ku file return si uchionde mwaka 2023 ugaitirwa marando jau uketha we clean ukaambiria fresh irikana tene twari na waiver ngitikio raigwa waiver mtu onde uganda cherero ari ugenyanda cherero kwina waiver atubogiaga muno ku apply waiver mtu achera uga gutira karekerwa dai ote waiver kaire ni kire gicheria ote manto ja waiver kaire ko dai kanya ga kega eketha ugo twire wije o file return o chererio kae kwa waiver ote waiver kaire chitiro gicheria lakini kwina amnesty na inyayo etete kuthira mwisho mweri jo ethira June yeje mwisho June yeje 30th June yambiririe mwaka muthiru September ndikathira June yeje na mawira maybe kiri mture kana mo biashara ro tutegete mibumbuga na kuonenera nduri nene akeza maybe bwithera bwina payment plan kana ibukara nthi na customer buketha bukitikanirie maybe ro abatikure ngigachokia kiuria kiu mbitikiria nchoke ki return filing twina antu baingi mono bakweja obisini kweja confirm akethwa kana kuraitha akethwa ni bafile returns jiao gato bele wachokia returns jiaku KRA ni bago notify through email kana no utonye account ni yaku ya iTax ukaseka and view returns uone gutena jo weja gukabala ini kaire ukeja kuraitha akethwa no chokete returns weja ku confirm kethera ni returns ni choketu na twara itha no chokete returns tayari ko mtu acho ari agitambore mtu acheke email yawe kana agatonya account ni ya iTax akacheka akethwa ni chokete returns ke ana biashara barabate bana randole nene kambuge kagitane kathiru ga ku apply payment plan nonto no ga apply payment plan daiji nengwetikia jatigara ntuko 20k kana na that actually tugita weekend tikintuko inkai mono but 11 days or 10 but kwambiria mwaka jothiru etwa nikele njaga antu bara bene randule nene ba apply payment plan but as well no apply amnesty ya penalty ile omba kurea obichi chenu chitharo ile ariko within the Mount Kenya region kambare between Tharaka Nithi na Meru County na rantu betu bonde batuthikirite bare to located Tharaka Nithi to Chuka town ngwetikia opposite Huduma Center aone obisi yetu ere Kenya twina desk ya KRA Huduma Center ya Chuka Meru County twina obisi jere emoye maua ngwetikia wetu kau maua Methodist ogatikinya are obisi ni ya KRA ere kwina nge ya Meru Mwitu Center adjacent Sayen kana agwa kwina Sayen supermarket Kenya twina desk ya KRA Meru Huduma Center na Brian kenda kuthirwa nkimenya mantu nkurukije gitax amnesty kana more information nambo mbakuthirwa nkimiona enda kumenya nkuruki kwina website KRA kwina whole page kwina page dedicated to amnesty ina biuria na answer biuria view na kwina inya video nyingi muno kiri KRA TV na kwina inya press jeje tutumira jathai ko enda kumenya nkuruki kana ukarionga obisi chietu kana inya ukaringa thimu kabugetikia bukae kwa namba twathiria interview yeje lakini tiga inya mbariria matu ja marando kwariria matu ja marando kenda ona amnesty na wina rando touga no maka ure rando riu by mweri jo mwisho mweri jo kwi bara baina capacity ekuria in one payment rimwe bakaria rimwe na kwi bara bakenda muno kuria in installments ko bau ibo bakwa encouraged bajuki amnesty payment plan na ejo kagwa ke system tia iTax lakini ni ora na ndio ora Erika uga tutigerie mweri jo ake ko installment ni imwe marando jau jangi bogira muno kwina ana biashara bena marando jau mene na other periods not related to 2022 ana biashara bau iba kwa encouraged muno beja obisine baria na baonania dedication ya kuria bakae kwa payment plans non to gisheria you are allowed to request for extension of time to pay obakuga ndina irando ri ya becha ingana na ingana
antena mbecha yu thai inkuromba kanya kana ndia mbecha hii mukariria na abisa na ukaegwa kanya jakau na muthikire gwatuika wina kiuria harania na batu kurukira 40188 kiri antu baria muno kurubara benturene kwina maybe mtura uga uni ndajukirie pini mbuga mwaka jo 20 miaka mingi mithiru mtu jo no eje bukethirwa boy mu update account yewe buru jabau mtu neja pini wewe ika updated na aga file return akaegwa amnesty urukana toga is free of charge itiro magando jo jonde penalties yu chionde uga karanja ukiuga pini ije ndajukirie na itina ngugi ina ngugi muno no to pini yo kweja namba eku kana identity eku we mure ogoti inkwenda muno inya sana ije it is a common occurrence ikaida muno batu enja chieto tu ya miru muno kwithira mtu kana mama kana ethe kana mtu ajukirie pin kena aga munda ekirwa stima ekirwa roje arorirwa kou kaiga gita kega mtu kwiringa kurikana na rotereka ata sikjakau ukeja obisine ugatethwa ugafile return na ugeta na mbere no rotete no eja kibande na kibande ugatethwa ona kibande ugatethwa karemi momero eto no ayurie na ateomba kumenya akonengerwa amnesty ria wale kia kuchokia returns jaku kana kufile returns jaku chionde ugatonya keleja mantu maunda ugire matena interpretation ya kero atonya keleja kuge account ya iTax kana account ile motu chokagiria returns ukona your account credited with a similar penalty kana penalty ile chionde na interest gisaidi jingi ya credit ukona account yaku eka balance yale kia ko balance ukali receive the same amnesty certificate ke email yaku automatically so it comes automatic jora file returns ukato tena principal tax ni automatic principal tax imbi elando na kiri biashara bareamba tumaira mutambo software ya eTeams automatically baba inyabo returns chiku file kana inywe na go file returns wa individuals bakuthithia bakelo da returns jia annually definitely ikatweka captured alaba go prepare profit and loss and balance sheet jao go it comes automatically as in nothing has changed tibyo bya change eTeams togire ne equity receipts cha kuona ni ameendia lakini returns togire otibyo bya change no tuto file returns kile item kwa ga file returns tu kile items the only connection ya igwatana ibara babi batumera the auto populated returns kurukia mtu wiki ya receipt mwe uka download information jeu amekira lakini eTeams tebyo bya change na return filing no iTax na eTeams ne equity receipt kwa biashara batana eTeams monkanande biashara baba tena eTeams no tutukubera ibeje tubekire itubonie bakaigwa ogua kwina bo bateaga gwitikia bateaga Kenya of course bakaigwa ogua ukona je ka kwina uthuku bukaria te kanate ibeje tubonie akire maybe mtoro kugai unde ne randure nene mono endeta kiari tukamena na I don't know mtojo umba kwethro kimwirate tweke ari tuga building trust and facilitation no kuona mbere tugwatana mbere tu trust each other no mwanka tumenyane no mwanka wije ntemenya wina irando we gwaku we ndukeneku ko uno mwanka ugo wethe wina trust kibatwe na batwe to build trust towards you na kwena provisions tia alternative dispute resolution to mwanka mtone jeka abakathurana ukeja obisine bukaraniria na account manager baku kana bukaraniria na obisoro kaegwa inyaba mawira ugetekaniria bunkake ugo mwana biashara wetekiria kuriaga kiasi kinana kina omweri ukaura mtu muno beja mtu anyenyekete akaetekiria utibyo barega ende ronene there is room for negotiation kisheria tutukito kwenda ADR na anabiashara jabau ibe menye benase no mtu eje explain wega you have to explain your side first no mwanka usierezere ukogoni ngoge ichi yakwa
ukariona nona ukeja na statements ira ugetua bukaraniria na ofisa bukagwatanira na antu baingi no beurie barega comply kana kwathikira mawatho mama amnesty gukathia atia so sheria iliuga warega kwathikira terms and conditions ya amnesty marandu mara mothe makethwo me old mwaka 31st December 2022 makethwo me enforceable kana maka collectwa kulingana na watho rĩu antu betu ni bageragerie bachokie returns jao kana bari randu rĩrĩa outstanding kenda bona amnesty jetu kwariria na ntamethera kwikio tura leave out brayo tukirikia akwenda kuga thank you very much kire Kenya nuntu wao tuyaja narua bukae kwa contacts na mawira othai oni akwenda tu chokia nkatho no kubarikania tu kwa no twachitite na mbere return filing season yakwe kuthira na kinya amnesty ingwitikia twitite na mbere nkona antu baba ingi muno bejete obisi-ini gucho amnesty ibeje tukabatethia na utubu bukathuka thank you very much to everyone gucho nkatho chia mwanya mawira kambuge nituko semania na amiru betu kana antu betu ukethera mukuru alija kauga ndeja gusamerwa oni ndeja kurekerwo ndeleta ke Yesu tukabera karibu muno this week and last week neturonire antu baingi muno bakeja kwitia amnesty ro obisi-ini natuge we are grateful kabendelee kwija bati twirite kubaserve na ningwitikia mbaya muri jojo dira tuketha tuthiete wega mwaka thaji tuthiete wega twitite bwega muno contacts jetu antu bara bautumba gukinya obisi-ini kana bara be mashinani muno aba turingire thimu gukurikira 07 11 099 999 07 11 999 07 11 099 999 kana baka tukinyira through email contactcenter@kra.go.ke. Thank you gentlemen on toba kuona kanya otherwise antu bangi bara batumba baomba gukinya obisi-ini mabakinya obisi-ini yonde ya KRA countrywide kana Huduma Center bagatethere ibwega sana mutegeri na ingwitikia sayen ni utotije sayen ara muito center ukethro gitau obichi cha KRA iro wautu kinyogi kinyao mwarine jo supermarket ugategera gatere au next time kwithro kiana obichi cha KRA itutigire tugo file returns tafadhali tugaita weekend twina ntuko 11 tugita weekend tukona ntuko 10 tigere Kenya bugetera last minute rush tafadhali tigira no file returns chia kumuthikiria kenda twithira twinde turi at park ri mantu jegie gu file rogoti mutegeri wa Wero TV ango chokero tira rungi mubango jako kya chokethro ajugita na mbere.